Teman-teman, di sini ada badut yang sangat lucu, teman-teman. Jika badut ini memakan buah-buahan dan sayuran, kira-kira berubah menjadi apa ya, teman-teman? Tolong dibantu yuk. Nyam 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 nyam. Tarik, Sens. Wah, lucu sekali teman-teman. Badut Dennis dan berubah menjadi Power Rangers hitam, teman-teman. Kira-kira berubah menjadi apa lagi ya, teman-teman? Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Wah, keren teman-teman. Badut Bobo Boy berubah menjadi Power Rangers hitam putih, teman-teman. Sisa 2 lagi nih. Kira-kira berubah menjadi apa ya, teman-teman? Nyam 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 nyam. Wah, keren banget teman-teman. Si badut Mail berubah menjadi Power Rangers hijau, teman-teman. Tinggal si Mei ini, teman-teman. Kira-kira berubah menjadi apa ya, teman-teman? Nyam 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 nyam. Teman-teman, jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di like dan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Dadah.